I pozdrav svima, dobrodošli u prvi klip na ovom kanalu u kome ćemo većinom izbacivati anime kontenta i uglavnom ću crtati. Ovo sam uradio jednu skicu Sasuke, čisto kako bi vas uveo u kanal, da vidite šta ćemo da radimo i tako dalje. Uglavnom crtam Sasuke čisto zato što na Balkanu je toliko zastupljen Naruto da je, znači, na svaki kanal koji uđe samo Naruto. Zato ga danas crtam. Inače, uglavnom crtat ćemo anime, igrati neke igrice. Uglavnom Naruto kao Naruto je dobar je, ali ne znam što ga svi toliko podržava. Mislim, dobro je ali ne, ima i boljih anime. Naprimer, niko ne znam da je spomenuo Page Zero i Page Stay Night. Unlimited Blade Book, znači imate dva Page Stay Night. Page Stay Night i Unlimited Blade Book. Kome je animacija brutalno određena, znači ono je strašno. Uglavnom, bavim se crtanjem, ovo sam uradio skit čisto da vas uvedem, a sledeći put ćemo raditi nešto ozbiljnije. Nadam se da će vam se svidjeti ovdje na kanalu. Šta sam htio da kažem, da crtat ćemo, ako hoćete, bilo to Naruto, znači bilo koje likove, samo moramo prvo da, bilo je najteže za početi. Nisam do sada vidio nikog bi crtao na Balkanu, pa rekao ajde ja da krenem. Šta bi još mogu reći na Balkanu? Samo teško je početi na Balkanu snimati anime, isključivo zato što kod nas je sve. Nemoj to da radiš, glupo, uglavnom diskriminisan si. Glupavo je ljudima vidjeti ako si drugačiji, oni te glupavo osuđuju, ovo ono, ti si... znate već sami. Kad nekom kaže da gledate anime, on kaže odmah jesi ti normalan. Uglavnom, zapratite me na Instagramu obavezno, tamo ću izbacivati, ne baš svaki dan, ali uglavnom tamo izbacujem crteže, ja i brat, mi ćemo snimati na novom kanalu. Šta bi još mogu reći, da dosta se sad pojavilo ovih shonen animea, Boku no Hero Academia, ali Naruto, dobar je Naruto, ali sa Borutom su ga totalno uništili, jer koliko je god da je bila loša animacija i u Narutu, ovdje su ga baš, totalno su ga unakazili, ali dobro, pratimo ga, mislim ja ga ne pratim iskreno Boruta, ne znam kad sam zadnji put gledao. Pratio bi ga čisto samo vidim šta se dešava do kraja, pošto gledao sam ga kao mali, mislim svi smo gledali Naruto, kad smo još kad je na Happy bio. Tako da razumem kad neko kaže Naruto je najbolji ovo ma neka je za tebe najbolji brate, ali znamo da ima i boljih anime, naprimjer onaj Tokyo Ghoul, realno nisam gledao Tokyo Ghoul jer me glavno lik nervira, ali dobro. Attack on Titan mi se naprimjer sviđa, on je dobar. Njega ću možda da crtam skorije vreme, ali crću i na kompjuteru, uglavnom ću crtati na papiru i na kompjuteru. Tako, to sam htio da kažem, samo ovo će biti uvodan video, da vas obavestim šta ćemo raditi. Možemo priviđati tako neke stvari o likovima ako hoćete i to je bilo to. I vidimo se u sljedećem klipu, nadam se vrlo brzo. Ćao!